Нова сезона во СЕХА лигата, нов формат, нова екипа и Владо Шола во Скопје. Најпрво добро дојдовте. Од Будукинакс ви започна вашата кариера, заврши во Загреб. Имавте богата интернационална кариера, еве дали од овој аспект имате некоја одлука за која што ви е криво денес? Pa prvo hvala vam lijepo što ste me pozvali za ovaj intervju. Pa ja mislim da je moja karijera rukometna kao igrača bila vrlo uspješna. Međutim, imaju dvije stvari koje bi možda htio promijeniti, da ih mogu promijeniti. A to su, prva stvar je da kada sam bio igrač trebao sam biti malo ipak seriozniji i više sportski živjeti, onda bi vjerojatno imao manji broj ozljeda i te ozljede su me dosta sputavale u karijeri. Tako da bi možda i neku medalju više osvojio i možda nešto više novaca zaradio, ali dobro, o tom potom što je bilo, bilo je, ali evo, svima savjetujem da igračima da budu stvarno sportaši i da poštuju ono što rade do kraja. Ono drugo što bi promijenio, ali to više nije ovo iz igračke karijere, to je ove trenerske, dakle prekasno sam, odnosno dosta kasno sam se odlučio da budem trener, bavio sam se svim i svačim u životu, od televizije do privatnih poslova, tako da negdje u jednom periodu života sam shvatio da sve što radim nekako me vraća nazad u rukomet i da je možda to i sudbina, vrati se nazad pa ostani u rukometu tamo gdje si počeo, tamo gdje si bio najbolji, trebaš tamo i završiti. Парите ги носи клубот, но славата репрезентацијата. Имавте освоено многу медали со Хрватска. Пред неколку дена прославивте 15 години од освојување на она злато во Атина. Има ли некоја анекдота од тој период која што секогаш се сеќавате кога ќе се сретнете заедно повторно сите репрезентативци? Evo, prije nekoliko dana smo se upravo sastali, imali smo obljetnicu 15 godina od osvajanja zlatne medalje u Ateni. To je bio izuzetno emotivan trenutak jer praktično mi od prestanka, kada smo prestali igrati za reprezentaciju, do prije nekoliko dana se više nismo okupili u takvom broju, danas je bilo toliko na okupu. Emocije su proradile, anegdota uvijek ima, međutim nekako dok smo bili tamo na toj fešti koja je priređena u našu čast, gledali smo i utakmicu finale usput i najviše komentara je u principu bilo onako, dosta smo se zezali na svoj račun i baš smo uvijek bi glasno komentirali nečije pogreške, naše pogreške, ne, onda smo ismijavali, to je, tako da, ali mislim ništa ružno, to je bilo onako zezancija između nas koji su nekako se i prihvatili pa smo onda svakog onako malo bocnuli, ne, od mene, od Slavka Goluže, od Ivana, od ovoga, svi su došli na red i to je bilo vrlo simpatično. A nekakvi veliki anegdota nema, osim što cijela ta priča je jedna velika anegdota, jedna sportska pozitivna anegdota, dakle u 2 godine se promijenilo sve od totalnih anonimusa do svjetskih prvaka i olimpijskih pobjednika u samo, mislim da je to bilo nekakvih 12 mjeseci, sve se promijenilo u tom periodu, tako da to samo govori da je u sportu zaista sve moguće, samo jednostavno moraš imati svoj cilj i nekakav svoj put i ustrajati u tom putu koliko god on zna biti trnovit, ali treba samo hrabro gaziti po toj cesti. Селекторот е истиот оној од тоа време. Што и недостасува на Хрватска да повторно се врати на светскиот врв? Pa ja mislim da mi jako dobro stojimo u svjetskom rukometu s obzirom kakva je situacija generalno u Hrvatskoj i koliko se malo novaca ulaže u hrvatski sport. Mislim da je rukomet uz nogomet perjanica hrvatskog sporta, da mi to godinama držimo na visokom nivou. Ja mislim da mi nismo ništa lošiji od onih reprezentacija koje osvajaju medalje u zadnjih nekoliko godina. Jednostavno da bi osvojio zlato treba se puno stvari poklopiti. A i na neki način to su ciklusi, vrlo je teško zadržati. Evo, Francuzi su imali tu sreću da su dosta godina bili zaista najbolji, držali su taj nivo, ali oni su nacija od 50 i nešto milijuna ljudi, strahovito puno ulažu u rukomet, strahovito puno igrača imaju iz afričkog područja, dakle gdje su antropometrijski ipak dominantniji od nas, tako da ja vidim to hrvatski rukomet u cijelom ovom periodu kao jedan vrlo uspješan sport. Ја почнавте вашата тренерска кариера од хрватската репрезентација, бевте во Дубрава, сега сте во Пекинг универзитет. Кој е предизвикот да водите една ваква млада екипа ракометари кои
претендираат да бидат репрезентативци на Кина? Pa ja sam vodio zadnje 2 godine Dubravu u Hrvatskoj Premier ligi, bili smo 2 put prvi, igrali smo finale kupa, nešto smo i u Europi prošli nekoliko kola. Ljudi koji su ušli u projekt sa Beijing Sport Universityjem trebali su ponuditi neke trenere tom klubu. Bila su 3 trenera, dakle ono što ja znam, dakle Ivica Obrvan, Hrvoje Horvat i ja, nas trojica smo bili kandidati. Izabrali su mene zato što su procijenili i moj rad u Katru koji sam radio, dakle 4 godine sam bio trener u Katru u istom klubu i dobro sam se snašao u jednoj sasvim drugoj civilizaciji. Računali su na to da ću se opet vjerojatno dobro snaći jer je ovo rad sa Kinezima vrlo neobično, dakle druga civilizacija, druga kultura, treba se tome prilagoditi. Imao sam situaciju u Dubravi gdje smo imali jako mali budžet i jako kvalitetno smo igrali s obzirom na uvjete rada i budžet koji smo imali. Procjena je bila takva da bi ja to mogao raditi, a s druge strane meni je to veliki izazov. To je projekt koji ja imam ugovor od 2+1 godina, dakle 3 godine bi trebao imati mira da nešto probam napraviti u te ekipe. I ja ću vam reći kao čovjek i kao trener, nekako uvijek je veće zadovoljstvo kada iz nečega što nije vrijedno napraviš vrijednim. Dakle, to je nešto što je sportski vrijednije od same činjenice kada osvojiš neko prvenstvo, neku medalju, a rezultat ili preduvijek toga da bi osvojio tu medalju je bilo da imaš 10, 15, 20 milijuna eura budžet i da kupiš najbolje igrače i sad si ti osvojio nešto. Ja se slažem da treba te igrače izabrati, selekcionirati, ali nekako ako uspješ sa nekakvom lošom, niskom kvalitetom doći nekoliko stepenica, preskočiti, otići dosta više, ne moraš osvojiti, ali otići dosta više, unaprijediti tu ekipu, ja mislim da je to priznanje veliko za trenerski rad. Koja je celta na inicijatorite na ovaj projekt? Pa ja ne znam, ovako, mislim da je to krenulo između 2 fakulteta, Zagrebački fakultet kineziološki i Pekinško sveučilište, sportsko. Mislim da su oni uspostavili kontakt i to je krenulo u principu s nekim drugim sportovima, košarka na nivou kadeta, juniora i tako i neki drugi sportovi, onda se tu zavrtila priča i oko rukometa, jer Kinezi su prepoznali Hrvatsku kao zemlju koja je vrlo mala zemlja. Dakle, Hrvatska nije vjerojatno ni 1/5 Pekinga, kamoli cijele Kine, a da imamo izvanredne sportske rezultate, pogotovo u kolektivnim sportovima, dakle prepoznati smo kao zemlja koja zna to raditi i oni su odlučili da dođu u Hrvatsku i da ih mi unaprijedimo za neke njihove ciljeve koje oni imaju. Меѓу тренерската кариера имавте и кариера паралелно со ТВ, на ТВ каналите, односно бевте стручен коментатор на неколку светски првенства. Полесно ли е да се анализираат тугите грешки или да се учи од вашите? Pa ja sam imao tu sreću da sam radio zaista nekoliko godina na svjetskim prvenstvima, čak sam radio na nekoliko televizija, ali čak i na jednoj svjetskoj televiziji koja je pokrivala cijeli svijet, to je Bein Sport katarski, tamo sam radio skoro 4 godine. Sreća je bila ta što se to prenosilo samo u arapskom svijetu, pa ovi naši treneri nisu mogli razumjeti šta govorim. Sad se šalim, naravno. To je jedan vrlo ozbiljan i odgovoran posao, jer ja se trudim kao sukomentator ili kao analitičar u studiju, trudim se da ne budem kritičan u smislu kritike radi kritike, nego se trudim da ljudima objasnim što se događa na terenu i nikad se nisam stavljao u ulogu da ja iz svoje pozicije kritiziram trenera zbog nekih poteza. Svaki trener zna zašto vuče potez, nekad je taj potez uspješan, nekada nije. Na kraju krajeva mi koji sjedimo tamo za ekranom i gledamo tu utakmicu, mi ne znamo što se događa i za vrijeme utakmice na klupi, i u slačionici, i dan prije i sve te dane priprema koji su oni proveli zajedno. Mi jednostavno ne možemo znati odnos unutar ekipe, tko je zdrav, tko nije zdrav, tko je više ambiciozan, tko nije, koga trener više preferira i taktički i bilo kako. Dakle, mi jednostavno nismo u toj poziciji iz tog razloga i iz poštovanja prema struci nikada to neću raditi. Dakle, ja ću reći svoje viđenje, ali to nikad neće biti usmjereno ili na način na šta ovaj radi. Ne? To sigurno nije dobro. Може ли кратка анализа на минатата година од Лигата на шампионите, особено оној финален дел?
Pa ja moram priznat da mi je jako drago što je Vardar osvojio ponovno Ligu prvaka iz jednog meni važnog razloga, dakle oni su se našli u jednoj problematičnoj situaciji, cijela Europa je pričala o tome što se tu događa, dakle bilo je dosta turbulencija financijskog pitanja i neizvjesnosti što će biti sa klubom i igračima. Evo i ponovno se pokazalo da novci nisu presudni za osvajanje jednog natjecanja kao što je Liga prvaka. Oni jesu presudni u onom prvom momentu kada ti radiš selekciju ekipe, dakle to je vrlo kvalitetno selekcionirana ekipa što su oni naravno potvrdili 2 puta za redom u Ligi prvaka, dakle, ali u konačnici svi su oni mogli odustati u nekom periodu radi toga što imaju probleme, međutim pokazali su da su zaista pravi sportaši i da cijene svoj trud prije svega i trud ljudi u klubu i organizaciji kluba, dakle ispoštovali su sve i odradili su to na najbolji mogući način, ja im čestitam na tome. I pokazalo se da, bez obzira na sve sad od kud dolaze igrači, ali da mi iz Balkana ipak igramo jedan od najboljih rukometa na svijetu. Дојдовте тука поради Сеха лига, ке играте против Вардар, добро позната екипа, меѓутоа игравте во добој со Eurofarm работник. Ке може ли да ни кажете нешто повеќе за Eurofarm работник и за Вардар и што би можеле да очекувате вие оваа сезона од нив? Pa mislim, Vardar ima nekih izmjena, dogodili su se izmjene u odnosu na prošlu sezonu, međutim Vardar i dalje ostaje Vardar, izuzetno kvalitetna ekipa koja će se i dalje boriti za prvo mjesto i u Seha ligi i borit će se za ulazak u Final Four Lige prvaka. Evo Farm, ono što sam ja vidio u Doboju, dakle dobro selekcionirani igrači za taj budžet koji oni posjeduju, dakle ne mogu oni dovesti sada Karabatića, Hansena jer jednostavno nemaju te novce za takve stvari, ali za onaj budžet koji oni imaju mislim da je to dobro selekcionirana ekipa, pokazalo se na turniru da igra jedan vrlo ozbiljan rukomet. Tendencija je tamo obrana, dakle primarna je obrana, onda sve drugo, tako da bit će jako zanimljiv i tvrd orah svim ekipama koje budu igrali protiv njih, a sad krajnji domet, to se u sportu nikad ne zna. Еве сега една прогноза за крај за Лигата на шампионите и за Сеха лигата. Кого гледате на крајот? Pa nekako Liga prvaka je postala isto kao i nogomet, dakle većinu stvari određuje količina novca koji klub posjeduje i to nekako postaje pravilo u zadnjih godina, dakle opet se tu vrte isti klubovi i ove godine će se vrtiti isti klubovi, s tim da uvijek dozvoljavam, a i volio bi da se to dogodi, da uvijek u tu borbu se uključi neki klub koji ima puno niži budžet, ali jednostavno zbog kvalitete rukometa koji igraju, entuzijazma i cijele te priče, atmosfere, da upadnu u taj Final Four i da se suprotstave tim moćnim ekipama. Mislim, sad ko će to biti, da li će biti, mi to ne znamo, ali znam sigurno da je jedno 10-ak ekipa koje već zadnjih 10 godina participiraju i bore se za ulazak u play-off, da će se boriti i ove godine. Dakle, Kiel, Barcelona, Vardar, sada ne nabrajam sve druge, Paris Saint-Germain koji ima strahovito velik budžet, nikako da dođe do tog željenog cilja. Dakle, nije sve ni u novcima, ali ti garantira neke pozicije koje drugi, nažalost, ne mogu dostići. A što se tiče, Seha lige? A Seha liga je ista stvar, dakle imamo tu Vardar, Zagreb, Meškov, Zaporožje, zanimljiva ekipa, Vesprem, dakle to su ekipe koje će se sigurno boriti za Final Four i za pobjednika Seha lige ove godine. И каде го гледате тука Пекинг универзитет? Pa mi imamo situaciju takvu da moji stručni stožer i ja, da ih jednostavno moramo unaprijediti. Ja mislim da ovih zadnjih mjesec dana što smo zajedno, da se vidi dosta razlike u onome kako su oni igrali prije i ovome kako sad trenutačno igramo i pokazuju na terenu, ali to je još zaista mali korak u odnosu na onaj koji mi moramo učiniti da bi došli do nekakve razine da možemo parirati ne vrhu Seha lige, nego sredini Seha lige, sredini kvalitete Seha lige, dakle velika je to razlika. Ja moj tim vidim negdje na nivou, ne znam, izviđača Ljubuški ili tako nekakvih ekipa, Banja Luka, Borac ili ovi koji su igrali u Seha ligi prijašnjih godina. Dakle, što i nije loše s obzirom da dolaze iz Kine, ali ćemo raditi, trudit ćemo se sad, evo, još za neko vrijeme bi ja trebao letiti u Kinu i raditi drugu selekciju igrača,
Dakle, opet nešto promijeniti, proba dovesti neke igrače, jer sam sad vidio neke limite, vidio sam neke dobre stvari i sad bi to trebali odreagirati.